A Dragana Ćosović nas vodi u Užičku gimnaziju u kojoj radi jedna od najboljih profesorki Srbije. Ona se zove Danka Kovačević, predaje engleski jezik i osvojila je nagradu u okviru konkursa koji organizuje fondacija Alek Kavčić. I Dragana, reci nam šta je to što je ovu profesorku izdvojilo da njen rad bude tako poseban i da ona zasluži ovu nagradu? Profesorka Danka Kovačević, prema svedočenju njenih bivših učenika koji su je i prijavili na ovaj konkurs, obrazovanju pristupa na jedan inovativan način. Ona nastavnim ciljevima predmeta koji predaje uspeva da prisajedini i nastavne oblasti iz drugih školskih predmeta, kao i da svoje učenike poduči mnogim moralnim vrednostima. Dospevši u najuži krug ocenom stručnog žirija koji su činili akademici, profesori i rektori Beogradskog univerziteta, osvojila je nagradu publike, a svojoj školi je donela priznanje svetionik obrazovanja. Jako je važno po meni da prosto budete kreativni, zanimljivi. Jako volim upotrebu kostima u nastavi. Dakle, da se deca, imali smo recimo zanimljivu aktivnost igranja uloga, gde su deca bili različite ličnosti, istorijske, filmske i tako dalje, pa smo i obavili intervjue. Dakle, da na neki drugačiji način ih dovedete u situaciju da koriste jezik. Jer vrlo često deca imaju, da kažem, neki gard da pričaju, posebno pred većom publikom. Učenici su ti koji vas vode. Oni su ti koji vas motivišu da budete bolji čovek, da budete bolji profesor, kako bi njima bilo zanimljivo, interesantnije i mislim da zapravo ova nagrada, kao što sam i rekla na dodeli, je posvećena svim mojim i bivšim i sadašnjim i Bože zdravlja budućim učenicima. Jedna od meni lično omiljenih sećanja, koja me uvek podsjeća na nju, je upravo to da smo imali tu čast da izvedemo lutkarsku predstavu u školi Miodrag V. Matić za djecu sa smetnjama u razvoju. To je probudilo neku jako duboku emociju u nama. Sve što smo sa njom radili bilo dosta upečatljivo. Pored toga što je ona bila naš profesor i bila je oslonac u svakom momentu našeg školovanja i kasnije, evo više i kada ne idemo u školu, ostala je naša podrška i oslonac. Drago nam je da je tu nagradu svetionik obrazovanja zapravo donela koleginica Danka Kovačević, koja je pojedinačno nagrađena za najboljeg profesora, tako da to za nas sve puno znači. Znači jedan kontinuirani rad sa učenicima ove škole, znači nastavak u nekim priznajanjima koje smo dobijali prethodnih godina, tako da je ona značajna za neke buduća predstavljanja Užičke gimnazije kao jedne eminentne škole u okruženju. Užička gimnazija jedna je od najstarijih obrazovnih prosvetnih institucija u Srbiji. Kroz svoju dugu istoriju postojanja iznedrila je brojne velikane i Užičani su se već nekako i navikli da njeni profesori i učenici osvajaju brojne nagrade. Toliko od nas za ovo uključenje. Bravo, Dragana. Hvala ti na svim informacijama. Čestitamo još jednom, Vesna. Hvala i tebi na još jednom uključenju.